Ginoperni si Abraham na humbani si ketura. Dop ai iulakon si Abraham ma membuat boru na margoran si ketura. Jadi itubuhkon ma bani si Simran pakon si Joksan, si Medan pakon si Midian, si Jisbak pakon si Suah. Si Joksan do na manubuhkon si Seba pakon si Dedan. Ia ginoper ni si Dedan, aima halak Asur, halak Letus pakon halak Leum. Anak ni si Midian aima si Epa, si Eper, si Hanok, si Abida pakon si Elda. Aima genup ginoper ni si Ketura. Dok ai ibere si Abraham ma ganup nadong bani ai hubani si Ishak. Tapi ang bani anak ni parinangon ni panggetih ni ai si bere-bere do ibere si Abraham. Dok ai ipajai ma sedea humbani si Ishak anak ni ai hutano na hapit hapoltakan sanggah bani guluh ni ope. Parmate ni si Abram pakon partanom ni. Ia dokah ni umur ni si Abraham manggolu 175 tahun do. Dop ai mate sayur matua ma si Abraham, dop sombuh uhur ni bani hagoluhan on, jadi ipatuku ma ia hubani opung ni. Dop ai itanom si Ishak pakon si Ismail anak ni Aima ia uliang Makpela, ujuman ni si Efron anak ni si Johar margahet na hapit hapoltakan ni Mamre, ujuma na binoli ni si Abraham kumbani anak ni si Het, ujaido itanom si Abraham pakon si Sarah parinangon ni ai. Jadi dop mate si Abraham, ipasu-pasu ne batama si Ishak anak ni ai, ilambung ni parigi laharoi do marianan si Ishak. Ginopar ni si Ismail. Ondo ginopar ni si Ismail, anak ni si Abraham, tinubuhkon ni si Hagar boru Masir, Zabulon ni si Sarai. Ondo goran ni anak ni si Ismail mangihutkon partubuh ni Sedea, si Nebayot, bunga tubuh ni si Ismail, dopai si Kedar, si Abdel, si Mipsam, si Misna, si Duma, si Masa, si Hadad, si Tema, si Zetur, si Napis pakon si Ketma. Aima anak ni si Ismail, anjaha aima goran ni Sedea mangihutkon hutani, pakon parbarungan ni Sedea be 10 dua raja manghutkon marga ni Sedea. Ia dokah ni si Ismail manggolu 177 tahun do. Dopai mate ma ia anjaha ipatupu ma ia hubani opung ni. Marianan do Sedea olat ni Hewila das Husur, aima hapit hapoltakan ni Masir dopak Asur. Sai marsilawanan do Sedea apa sanina ni Sedea. Si Esau pakon si Jakob. Ondo ginopar ni si Ishak anak ni si Abraham. Si Abraham marnyombahkon si Ishak. Marumur 40 tahun do si Ishak sanggah na binuat ni ai si Rebekka, boru ni si Betuel halak Aram ai, boto ni si Laban halak Aram ai, bahen parinangon ni. Dopai igogohkon si Ishak ma manonggohon parinangon ni ai bani Jehoba ay nalambang do iya, jadi itangihon Jehoba ma tonggoni borata rumah ma si Rebekka parinangon ni ai. Dopai marsionjaran ma dakdanak ai ibagas parnay bataan. Nini si Rebekka ma ang gursonin do hape masepala sonon ahu, jadi lahoma ia manukun konsi bani Jehoba. Nini Jehoba ma ubani. Dua do bangsa ibagas parnay bataanmu, anjaha dua do marga mendarat hun boltokmu, anjaha gogohando bangsa nasada humbani nasada nari, anjaha marguru bani sianggian do si kahanan. Jadi dop jupah panorangni tubuhan tuah, tonggorma, si rindu-rindu do na iboltok ni ai. Jadi keluar ma na parlobi ai gergerdo rupani, haganup akulani songon hio na marambulu, jadi ibahin ma goranni si Esau. Dupai keluar ma anggini, ijolom do tambihul ni si Esau, jadi ibahin ma goranni si Jakob.
Marumur 60 tahun do si Ishak bani na tubuh ai sedea. Jadi lambin bagalma dakdanakai gabi sahalak berburu na pandai ma si Esau, sahalak na marosuh marianan italun, tapi anggo si Jakob sahalak parlamlam do na marosuh marianan i barung-barung. Kasian ni si Ishak do si Esau, alani marosuh ia mangakon na binuru, tapi kasian ni si Rebekka do anggo si Jakob. Ijual si Esau hak si kahananni. Dop ai malopah si panganon ma sahali si Jakob. Jadi rohma si Esau huntalun anjaha loja tumangdo ia. Nini si Esau ma hubani si Jakob. Mahua bere maahu mangakon si panganon na gergerin ay dumma loja tumang aho. Alani aido ase margoran si Edom ia. Tapi nini si Jakob ma, jual ma baku lobe hak hasi kahananmu. Nini si Esau ma, tonggor ma nalahomate duau, bahen ahama baku hak hasi kahanon in. Nini si Jakob ma, anggo sunai bijahon ma baku sadari on. Jadi ibijahon ma bani, anjaha ijual ma hak hasi kahanon ni ai hubani si Jakob. Duk ai iberi si Jakob ma hubani si Esau sagu-sagu pakondali na nilopah ni ai, jadi mangan ma ia anjaha minum, dop ai jongjong ma ia laho Mesir. Sunin ma hapung ni uhur ni si Esau bani hak hasi kahanon ni ai. Si Ishak igerar bagah-bagah ni nebata hubani. Dop ai masa ma use lohe itano ai, sobali lohe na parlobe ai, na masa sanggah bani goluh ni si Abraham, jadi bukas ma si Ishak hugerar marayak si Abimelek raja ni halak Palestim. Dop ai ipataridahkon Jehovah ma dirini hubani nini ma, ulang mahotuat hutanoh Masir, tapi yani matanoh si patugahonku ope hubam. Mangisolat maho itanoh on, ase huhasomani ho, anjaha hupasu-pasu ho, ay hubam pakon hubani ginoparmu do berehononku ganuk tanoh on, anjaha pa totaponku do bija, na hubizahon hubani si Abraham bapamu ay. Anjaha pa buionku do ginoparmu, songon bintang na ilangit, anjaha hubani ginoparmu do berehononku ganuk tanoh on, ay dapotan pasu-pasu do magira ganuk bangsa ni tanoh on marhite ginoparmu, halani itangihon si Abraham do sorakku, anjaha ihorzahon uhumku, tonahku, podahku, pakon titahku. Ase marianan igerar ma si Ishak. Maluah si Rebekka humbani si Abimelek. Tapi anggo sukun-sukun halak parnagori ai pasal parinangon ni ai gabe ihatahon ma. Botohu do ia, ay mabiar do ia makatahon, parinangonku do ia, ase ulang ibunuh parnagori ai ia ninihurne, alani si Rebekka ai jenges do rupani. Hape dop hundokah ia icai, itukir si Abimelek, raja ni halak Palestim aima hun jendela, gabi iidah ma marguro-guro si Ishak pakon si Rebekka parinangon ni ai. Jadi idilo si Abimelek ma si Ishak nini ma, tonggor ma parinangon mudo ia hape, mase ia tahun po botohu do ia. Jadi ibalosi si Ishak ma, ase ulang mate ahu holi marhitehonsi nini uhurhu. Nini si Abimelek ma, mase ma sonin ibain ho benami, otik nari mando, ase sihol hasomanon ni sahalak humbani bangsaon parinangon min, gabi iparoho dosa benami. Dop ai iparentahkon si Abimelek ma ubani haganuk bangsa ai nini ma, barang ise na manggiori dalahion ata parinangon ni maningon marutang hosah do ia. Habayakon ni si Ishak apa parlawanan ni. Dopai mardang ma si Ishak inaguri ai, jadi jupasi mabani satahun ai 100 halilopit,
ai ipasu-pasu Jehovah do ia. Jadi halak na bayak ma ia, lambin dokahni lambin bayak, bayak tumang ma ia. Bahat do biri-biri ni pakon lombuni, wedo pakon Zabolon ni. Jadi subil mahalak Palestin mangidasi. Haganuk parigi na hinurak ni Jabolon ni bapani bani goluh ni si Abraham itambusi halak Palestin ma anjaha igoki bani tanoh. Jadi ihatahon si Abimelek ma ubani si Ishak. Laho maho kun tongah-tongah nami on ay daw do marpuasanan ho kun benami. Jadi bukas ma si Ishak kunjay ipajongjong ma barung-barung ni i habungan Gerar lanjar ijay ma ia Mariana. Duk ay yulaki si Ishak ma makura parigi na hinurak sanggah bani goluh ni si Abraham bapa ni ondi na dop tinambusan ni halak Palestin dop mate si Abraham anjaha ibahin ma goran ni mangihutkon goran na binahin ni bapa ni ondi hinan. Jadi sanggah na makurak ay Jabolon ni si Ishak i habungan ay gabe jupah sadia ma ijay sada parigi na manggoluh. Tapi itinggili parmahan nahun Gerar ma parmahan ni si Ishak nini sedea ma hanami do simada bahon. Jadi ibahin si Ishak ma koran ni parigi ay Esek partinggilan alani itinggili sedea ia ijay. Duk ay ihurak sedea ma use sada sumur nalegan ay pe iparsurai sedea do. Jadi ibahin si Ishak ma goran ni paregi ay Sitna parsurayan. Jadi bukas ma ia hunjay ihurak ma use sada parigi nalegan tapi langbe maringor sedea halani ay. Halani ay ibahin ma goran ni ay Rehobot ianan na lumbang ay nini ay palumbang Jehovah do batta anjaha gargar hita itupak itano on. Dup ay takok ma iya hunjay hu berseba. Burngin ni ay rohma Jehovah marayaksi nini ma ahudo nebatani bapamu si Abraham. Ulang ho mabiar ay ahudo hasomanmu pasu-pasuan kudo ho anjaha pabuyon kudo ginoparmu halani si Abraham Zabolon kin. Jadi ipauli si Ishak ma ijay sada anjap-anjap anjaha ipadilo-dilo goran ni Jehovah. Ipajongjong ma ijay barung-barung ni lanjar ihurak Zabolon ni ma ijay parigi. Marpadan si Abimelek pakon si Ishak. Dup ay iparayak si Abimelek ma iya hun Gerar ra pakon si Ahusat hasoman ni ay apa si Pihol uang 5 ni balane. Nini si Ishak ma hubani sedea. Mase maroh nasyam marayak ahu ay langso gamdo uhur nasyam bakku anjaha dumma ipalaho nasyam ahu kuntano nasyam. Nini sedea ma mambalusi takasdo iida hanami na ihasomani Jehovah doho halani ay niniuhur nami do. Mahua nabahin ma parbulawanan i tongah-tongah ta hanami pakon ho anjaha mambahin padan ma hanami pakon ho pabuwa naso bahinonmu na masambor benami songon hanami naso makkahua ho na pitah mambahin na madiar hasa anjaha na palopaskon ho hinan Misir ibagas damai sonari na pinasu pasu ni Jehovah doho. Dok ay ipasirsir si Ishak ma si panganon bani sedea jadi mangan anjaha minum ma sedea. Patar ni ay girah ma sedea puho anjaha marpulawan ma sedea. Dok ay ipaikat si Ishak ma sedea ibagas dame. Bani ari ay rohma Zabolon ni si Ishak patugahkon hubani pasal parigi nadop hinurak ni sedea anjaha nini ma hubani. Domma jupahan bah hanami. Jadi ibahin ma goran ni parigi ay Seba. Halani ay berseba do goran ni huta ay Rossi sadari on. Membuat boru si Esau. Dop marumur si Esau 40 tahun. Ibuat ma si Judit boru ni si Beri, marga Het,
Pakkon si Basmat, burun si Elon, margahet, bahen parinangon ni. Tapi pusok tumangdo uhur ni si Isak pakkon si Rebekka, ibahen sedea.